Ozibize ngomthinayo wangampela enkundleni zokuxhumana uthi kuyamangaza ukuthi kungani abantu bekhulume kabi ngomkhonto wesizwe bengewona. Ngoba phela umkhonto wesizwe uzolwela abantu abamnyama. Bona futhi bamalungu omkhonto wesizwe abagxeka iqembu kodwa bathi uRamaphosa akehle esikhundleni ngoba akaseliphethe kahle izwe. Kodwa kuyabamangaza mase bebona abanye abantu bakwamanye amaqembu bezogxeka umkhonto wesizwe bekhulume kabi ngawo ekubeni bengasukeli umuntu. Commander morning. Niyaphila ama-commanders. Angiyanibingelela ngane kaZuma ingane kaMshuluzi. Ekseni nje ngithi ngihlangana nevideo. Ithi le video iMK yayikade ingagcwele eMabhida istadium empty. Awu kusuka nini? Ngoba istadium thina sasigcwele. Noma kuthiwa ke asigcweleke noma kuthiwa mhlambe sasiwu10 wena uhlanganaphi iMK ikuphazamisapi ikuphi mhlambe la ikuthinta khona mhlambe la ikuncinza khona siyanicela phuma endabeni zeMK engakuthinti ungahambi uyifaka nje uyibe izambane elihambe lingena nje lingena ku esikhare ekukhare okanye isishebo ningasithathi nje kalendlela esithatha ngayo umkhonto wesizwe party is the new party ezolwela umuntu omnyama so lento yokuthi uvele ungene nje ku TikTok uzokhuluma ngomkhonto wena uliphi iqembu okokuqala nje ilapho asisho ukuthi ke ungawugxeka umkhonto iliphi iqembu lakho ke iqembu lakho wena njengoba ukhuluma ngomkhonto umthinayo wangampela mina ngiMK mina umkhonto wesizwe ngikhulumela umkhonto angiyifihlile Musa uyifihla masocabanga ukuthi uzophawula la uzokhuluma ngokuthi iMK kwasha kwacima kanjani omunye intombazana ngiyibukile nje izolo ikhulumise angazi omama beMK ngayidlulela kuleyo video wena ke sisi ukuliphi iqembu libe leqembu olukhulumelayo mhlambe yini uhlanganaphi nomkhonto umkhonto wesizwe party noma mhlambe ufuna sikunikeze iform lokujoyina ufuna ukuzojoyina iMK usho nje uma ufuna ukuzojoyina iMK ungavela ungene nje ezidlangalaleni ku social media uvela ukhulume nje ngomkhonto wesizwe umkhonto wesizwe iqembu elilwela umuntu omnyama elisazoqhubeka futhi yabo asisho ukuthi ningagxeki kodwa kwamanje umkhonto wesizwe party awuphethe so awukwazi ke ukugxeka umuntu ongaphethe uzomgxeka uthini umuntu ongaphethe ngoba abantu abaphethe iGNU if une complain must be ukuthi ubhekane neGNU yabo ungakhulumi ngomkhonto wesizwe party and futhi ungayivezi nawe futhi ukuthi iqembu lapho iliphi mhlambe usibekele futhi ukuthi inhloso yeqembu lakho liyithini ingqikithi yeqembu lakho lona lithi lifuna ukwenzani ngoba thina lele lethu lithi izwe alibuyele kumuntu omnyama izwe alibuyele kumuntu omnyama iSouth Africa iphathwe la eSouth Africa ingaphathwa amazweni aphesheya sithi thina amaPakistan awabuyele emakubo ayodayisa ngakhona sithi thina eKZN sicela nathi ukuyiphathela lezi zinto ezikhona zala wonke umnotho wala sicela ukuyiphathela wena elakhi iqembu lithini okanye umholi wakho sanicela bafethu ungavelani ungene ku social media uvela ukhulume nje ngeMK mhlawumbe ulale uyiphuphi iMK yongenzeka mhlawumbe ogogo bakho bakuvakashela ukuthi ngozokhuluma ngeMK if asisho ukuthi ungasigxeki but if ukhuluma ngomkhonto wesizwe sitshele phela ukuthi ukuliphi iqembu okanye ufaka umfanisano weqembu thina asifihlile yabo yekeli bafethu lento eniyenzayo ukuthi umuntu uvela avukele ekuseni nje azokhuluma ngokuthi hayi iMK nje sayibona eMabhida yayingagcwele uhlanganaphi incinzaphi iMK noma iMK mhlambe yakafika yazocela impuphu yakini noma okanye mhlambe khona ama members akafika kwena yini ekubeka khona ukhulume ekubekaphi thina asigxeki iqembu nje asigxeki iqembu thina kuphela into esisho sithi izwe alibele kumuntu omnyama sithi uRamaphosa akehle esikhundleni
ngoba ize akasaliphethe ngendlela. Yayizwa leyo nto. Asikhulumi ngeIFP, asithi ukuthi iIFP okanye iANC kwasha kwacima kanjani. Sikhuluma ngomuntu ophethe thina. Ukuthi asimdingi ngoba siyazi ukuthi imbangela uyena. Ngeke usizwe sikhuluma nje simemezele ukuthi okanye iEFF kwasha kwacima wavutha amalangamo. iEFF nayo ayikhankasele ngendlela yayo. Nothi ukuthi thina asinasi isikhathi solode singena ku social media sikhulume ngelinye iqembu ukuthi kwasha kwacima ngaphandle wena umus attacker ke uzosithola sikhona. Siyacela weyihlathi wena siswela wena wesisi weyihlathi akuphume nje kuMK uhlakanaphi loba mhlambe la waqashwa khona iMK yakadingelelele siyakubona phela webhizi ngempela uyakhuluma umlomo awuvaleki uyakhuluma nje umkhondo usuphupha ngishulele awukahle kancane wena awumi kancane. iMK iqembu labantu abamnyama. Uma ufuna ukubona lokho woza la eThekwini uye lapha eworkshop. Hambe lapha eworkshop eThekwini lapha ngakaSpa ufike ubone ukuthi obani abadayisayo. Imisebenzi eminye yemisebenzi eMK leyo. Alikho izayizayo elidayisayo lapha ya. Likho ikwerekwere elidayisayo lapha ya. Alikho iPakistan elidayisayo lapha eworkshop ukudayisa abantu abamnyama. Namandiyala eSouth Africa. Nifuna ukuthini ke? Ezinye zezinto iMK sizenzile wena elakhe iqembu lenzeni. Mhlawumbe usixoxeleke ngoba ubhizi nje ulokukhuluma iMK. Animene kancane bafethu ukukhuluma iMK. iMK iseyingane isakhula. Yabona abasiphetheke usungaqala ukukhuluma. Ukhuluma kanjani ugxeka umuntu ongaphethe? Osakhasa. Mhlawumbe usazonyathela nje kancane istep akavumi na kahle. Animeni kancane bafethu siyacela wena sisi siyakubona engathi impela hayi awusinike ithuba mhlambe bekukhona abamaziyo lo asisi lo busy nje ake bakhulume naye mhlambe noma uyafisa yini ukuthi azojoin umkhonto wesizwe phansi. Ngiyabonga kakhulu bafethu umthinayo wangampela lo ziyakhala bafethu zisazokhala futhi waya uyakwazi umkhonto.